Para alguno con Getorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri War Thunder zuzeneko honetaran, hasiera batean Wall of Tank sekarren nahi nuen, baina ordenagailuak ezatik ez ditutzi jokoa irekitzen, eta orduan ikartzen zen hemen War Thunder, eta gure helburua izan da pizkanaka itxaron Shermanare bila joatea. Horregatik, pizkanaka gure helburua betetzen joango gara. Sherman 2 edo Sherman 3. Ezagizagatik espetez nuen Sherman estatu batuar tankea zela. Beraz, batailara goaz. Denbora asko daramat hemen jogatu gabe, beraz ez dakit zenbat esperientzia eta lortuko dudan partietan, baina bueno. Behar ditudanez lau tanke ez dut urrengo tierra lortzeko, joan behar naiz partiak irabesten eta beste tanke batzuk hobetzen. Horretik izena Road to the Sherman da. Lehen da biziko niveleko tankea da. Bai, honekin lau tanke bar ditugu, bigarren tierra desblokeatu ahal izateko, eta batzuk investigatzen gaude. Ezberdinak desblokeatu ahal ditugula, eta batzutan estukak ere batzutan batzera. Beraz, bidean bat dira. Vale, oso ondo. El motor ha sido dañado. Pues ondo azteko. Vale. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Aupa, no. Fallo epiko izan da, bai, izan da. El enemigo tiene la ventaja.
vale. Aupa ni. Moduan ere har dezake. Debemos presionar más al enemigo. Va ganando. Aquí hemen experiencia liberada, bueno. Venga. Oso ondo hasi gara, bai. Eskerrak tier basuko tankeak diren. Vale, han de falta 6 kio. Crusader bia badaukat. Zergaitu ezin du bestetan. Ah, vale. Bestea betu behar du bala.
ikusten. Hori ez. Bada hilera.
Lehenengo asko zer hobeto. Bai noski. Vale. Bai, sentatuko gara honetan eta buntoko bat. Guazen batailara erosi berri dugun tankiarekin. Vale. Serbiaren esperientzia gaituko ligute Zermena lortzeko bidean. Mapa hau ezaguna dut. Bazen aurrera. Aliadas han tomado una zona. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Las fuerzas aliadas han tomado una zona.
Eta Crusader hori. Vale, hau ez dut erabili behar. Ez da pentsatu baina. Erabili behar dut. Amairu eta Crusader bia. Oso ondo. Ba, berdin da. Vale, guazen basamortura. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Fuerzas enemigas han tomado una zona!
tomado una zona. Pongo ahora pizcanaca. Pantalla de arriba. Hacen Sinai. Vale, puntu bat bakarrik dago. Zurekin aurrera.
Ez, honekin aurrera. Nahikotxo falta zaizkio. Beno, pizkanaka lortuko dugu.
Goazen berri borrokara. Elurra agian. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Eurak tiro bateki, eta ni hiru tiro eta ez du mugatzen, oso ondo. Baina ez da gauza dut.
¡Necesito que me cubran! ¡Ya! ¡Hay que contraatacar! ¡El enemigo va ganando! Las fuerzas aliadas... Mataila berriro. Jo. Bueno, berdin da. Edo txarto.
vale, no necesito tantos que hago todo. Y tal, pues es modus. Bueno, War Thunder doainik den joko horietako bat da. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! Zentratu gaitezen. De puntura, joate izango litzateke gozarik honen. Eurak etortzea. Las fuerzas aliadas han tomado una zona.
Ese hat-trick ondoko... A ver. Necesitamos apoyo de artillería. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Artillería! ¡Referente de cuadrante! Derrape de agua. Vale, ya he llevado muchísimo trabajo. Vamos a la barrera. Saitut. ¡Vamos ganando, sí! Fuerzas aliadas han tomado una zona. El comandante ha sido herido. El comandante está inconsciente. El artillero está inconsciente. Vale, me gustará. Oh, es que en tanque. Estaba de Rudy, va. Mira, gracias, Barret, no te jodas. Hey. Argazkitxo bat. Investigazioan pizkanaka eta bataiara berriro. Ea nora joan barko garen oraingo bataia honetan. Gainera den da izango ez Warhammer, ez One Piece, ez olakorik apur bat denetarik zuzenakoetan.
Oh, hiri batean, Suedian. Suedian, vale. Crusader vía. Puntua gure ganatuko dugu batean. Punto y Nortera. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Aquí te arranco el caso. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Artillería, referente de cuadrante. El enemigo ha tomado la iniciativa.
Ezin izan dut harrapatu. A ber, kargatzen denean agian bai, edo agian ez. Benetan. Bataila berriro ere. A ver. Stalingrado. Vale. El Urra.
hangarera. Pizkanaka. Helikopterorik ez daukagu. Hegazkin bakarra daukagu. Zurekin aurrera.
enemigo va ganando. Necesitamos apoyo de artillería. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela. Ea norbait dagoen raida egiteko. Eto bestera hemen utziko dugu.